Guten Tag, ich bin Damaskus, ja. Liebe Herrinnen und Herren, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich spreche nur ein wenig Deutsch, aber ich studiere gern und hoffe bald sprechen zu können. Zdravo prijatelji, dobrodošli u prvi video iz serijala Deutsch und Damaskusija. Dakle, u ovom serijalu imat ćemo negdje oko 30 video lekcija koje će biti namijenjene početnicima. Dakle, ljudima koji počinju da uče njemački jezik, ali se teško snalaze na početku. Znači, buni ih uglavnom kada uče nove riječi, odnosno imence, da li imenica muškog, ženskog ili srednjeg roda, pa onda muče sa određenim članovima, kao i u strukturi rečenice, dakle, gdje stoji glagol, gdje stoji infinitiv, gdje stoji priloška za vrijeme i tako dalje i tako dalje. Znači, ovih nekih 30 lekcije dobit ćete neko osnovno bazno znanje koje će vam pomoći da dalje sami nastavite sa učenjem, jer svako je sebi najbolji učitelj. Ja ću vam na kraju ovog serijala pokazati gdje možete naći jako dobre lekcije i video materijal da zaista dalje nastavite sa usavršavanjem njemačkog jezika. Dakle, u ovoj prvoj lekciji govorit ćemo uglavnom o imenicama i kako se one mijenjaju. Dakle, to je u pitanju deklinacija imenica i tu imamo dva broja. Dakle, imenica može biti ili u jednini ili u množini. Zatim imamo tri roda. Dakle, imenica ili je muškog, ili je ženskog, ili srednjeg roda. I također u njemačkom jeziku postoje 4 padeža, a to su nominativ, genitiv, dativ i akuzativ. Sad, kad su u pitanju imenice, većina imenica rod imenice, onda većina imenica u našem jeziku poklapa se sa rodom u njemačkom jeziku. Dakle, ako je imenica kod nas muškog roda, onda je to tako i u njemačkom jeziku. Dakle, većina imenica, ali postoje i izuzeci. Recimo, kod nas je imenica muškog roda, dok je to u njemačkom jeziku ženskog roda. Dobro, hajde sad da vidimo ovdje, kaže, imamo 3 imenice, Mann, Frau i Kind. Ispred imenice Mann stoji određeni član der. Ovaj određeni član der nam kazuje da je imenica Mann muškog roda. Dakle, kad učite imenice, obavezno da učite i kojeg je roda imenica i kad otvorite vaš rječnik i ako ispred imenice stoji određeni član der, znači da je ta imenica muškog roda. Druga imenica je Frau i ispred ove imenice stoji određeni član die. Znači, ovaj određeni član die nam govori da je imenica Frau imenica ženskog roda. Dakle, kad u vašem rječniku tražite neku riječ i ako ispred te imenice stoji određeni član die, znači da je ta imenica ženskog roda. I također imamo imenicu Kind. Ispred imenice Kind stoji član das. Ovaj određeni član das nam govori da je imenica Kind imenica srednjeg roda. Sad obratite pažnju, kod imenice muškog roda i imenice srednjeg roda imamo zaradu i u zaradi nekakav nastavak. Ovaj nam nastavak kazuje kako se imenica mijenja u genitivu, odnosno koji nastavak dobiva u genitivu. Ali promjenu imenice u genitivu imamo samo ako je u pitanju imenica muškog i srednjeg roda, dok se imenice ženskog roda ne mijenjaju u genitivu. Dakle, der Mann, čovjek, to je imenica muškog roda, die Frau, gospođa, to je imenica ženskog roda, i das Kind, dijete, je imenica srednjeg roda. Dakle, kada je u pitanju nominativ i određeni članovi, za muški rod je der, za ženski rod je die i za srednji rod je
das. Dakle, u nominativu je der Mann, die Frau i das Kind. Ovo Kind treba da napisano velikim slovom. Dakle, rekli smo da se rod imenica u većini slučaja poklapa kako u našem jeziku, tako i u njemačkom jeziku, ali nažalost to nije uvijek tako. Pa recimo imenica Arbeit, što znači rad. U našem jeziku to je imenica muškog roda, ali u njemačkom jeziku to je imenica ženskog roda. Dakle, vidimo da ispred imenice stoji određeni član die. Die Arbeit. Znači, imenica Arbeit je imenica ženskog roda. Kafe, kapa. Kod nas je kapa imenica ženskog roda. Ali, der kafe. Dakle, ovaj određeni član der nam govori da je imenica kafe imenica muškog roda. Dakle, kapa je u njemačkom jeziku imenica muškog roda. Mädchen, djevojčica, odnosno mala djevojka. Kod nas je djevojčica imenica ženskog roda. Ali, das Mädchen, određeni član das nam govori da je imenica Mädchen imenica srednjeg roda. Dakle, u njemačkom jeziku sve što je umanjeno, sve umanjenice su srednjeg roda. Djevojčica, mala djevojka, znači umanjenica. A pošto je umanjenica, to je u njemačkom jeziku srednji rod. Dakle, djevojčica je u njemačkom jeziku srednjeg roda. Das Mädchen. Kako ispred imenica muškog roda stoji određeni član der, možemo zaključiti da većina imenica koje se završavaju na er, da su to imenice muškog roda. Pa tako imamo der Portier, portir, der Bruder, brat, der Vater, tata ili otac. Dakle, vidimo da se sve ove imenice završavaju na er i sve su muškog roda. Pa također imamo i der Aschenbecher, pepeljara, der Teller, tanjir. Dakle, sve ove imenice se završavaju na er i to su imenice muškog roda. Dakle, većina imenica koje se u njemačkom jeziku završavaju na er su imenice muškog roda. Kažem većina. Ali pazite sad, imamo imenicu Zimmer. I ova imenica se završava na er. Pa bi mogli pomisliti da je Zimmer imenica muškog roda. Ali, das Zimmer, određeni član das, nam govori da je imenica Zimmer srednjeg roda. Dakle, Zimmer je imenica srednjeg roda. I kako je većina soba u nekoj kući ili stanu složenice, dakle, Badezimmer, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, znači, većinom su sobe imenice srednjeg roda, dakle imamo složenice gdje je druga imenica Zimmer, a složenica dobiva rod imenice koja se nalazi na kraju. Tako logično je da rod imenice određujemo po završetku imenice. Mutter, također imenica koja se završava na er, ali die Mutter, znači u pitanju je imenica ženskog roda, po prirodi, tako, mama. Schwester, također imenica koja se završava na er, ali die Schwester, dakle sestra, imenica ženskog roda. Sad, rekli smo da ispred imenica ženskog roda stoji određeni član die. Pa tako, većina imenica koja se u njemačkom jeziku završava na e su imenice ženskog roda. Tako imamo die Flöte, dakle flauta, imenica ženskog roda završava se na e. Die Geige, violina, također imenica koja se završava na e, također ženski rod. Die Straße, ulica, također imenica ženskog roda. Verzeichnen Sie, können Sie mir sagen, wie diese Straße heißt? Dakle,
Straßen, završava se na E i to je imenica ženskog roda. I Tasse, möchten Sie eine Tasse Tee? Dakle, da li želite jednu šolju čaja? Tasse, ovdje imenica ženskog roda. I vidimo dakle da većina imenica koje se završavaju na E su imenice ženskog roda. Ali, to ne mora uvijek biti tako. Recimo imamo imenicu Kunde, kupac. Der Kunde, određeni član der ispred imenice nam govori da je ovo imenica muškog roda. Dakle, iako se imenica završava na E, ona nije ženskog roda, nego muškog. Šta vam još može pomoći da lakše vidite rod imenice? Recimo, svi dani u sljednici su muškog roda i to su službenice. Jednaka imamo imenicu Tag, der Tag. Dakle, imenica dan je imenica muškog roda, pa tako imamo der Montag, der Freitag. Znači, sve te službenice se završavaju na Tag, pa su samim tim imenice muškog roda. Sva alkoholna pića su muškog roda. Recimo, der Wein, vino. Određeni član der nam govori da je imenica Wein imenica muškog roda. Ali imamo alkohol pivo. Bier, iako je alkohol, ovaj član das nam govori da je pivo srednjeg roda. Dakle, das Bier, pivo je imenica srednjeg roda. Voda jest piće, ali nije alkohol, pa je tako u njemačkom jeziku to imenica srednjeg roda. Dakle, das Wasser, voda, srednji rod. A kad već govorimo, odnosno pominjamo pića, recimo još i to da je čaj muškog roda. Der Tee, čaj. Dok je mlijeko imenica ženskog roda. Die Milch, mlijeko. Za sobe smo rekli da su to uglavnom složenice, odnosno imenice koje se sastoje od više imenica, gdje je druga imenica Zimmer. A kako je imenica Zimmer imenica srednjeg roda, tako su i sobe imenice srednjeg roda. Pa tako imamo das Wohnzimmer, dakle dnevna soba, das Schlafzimmer, spavaća soba, ali imenica kuhinja nije složenica, pa je tako to imenica ženskog roda. Dakle, die Küche, kuhinja je imenica ženskog roda. Sad još jedna olakšica, kaže ukoliko se imenice završavaju na ait ili ung, možete biti 100% sigurni da su to imenice ženskog roda. Die Arbeit, znači ovu imenicu smo već pominjali, u pitanju je rad koji je kod nas muški rod, ali u njemačkom jeziku to je imenica ženskog roda, vidite završava se na ait. Znači činite da se imenica završava na ait, možete biti 100% sigurni da je to imenica ženskog roda. Pa evo još jedni. Die Zeit, vrijeme, također imenica ženskog roda. Die Wohnung, stan, dakle imenica se završava na ung, pa također možemo biti sigurni da je to imenica ženskog roda. Überachtung, iznenađenje, dakle također jedna imenica koja se završava na ung i tu smo 100% sigurni da je to imenica ženskog roda. I napomena, u njemačkom jeziku imenice se uvijek pišu velikim slovom. Dakle, bez obzira na poziciju imenice rečenice, ne mora biti lična imenica, znači samo ako je imenica, odmah se piše velikim slovom. Eto, to je bilo to za prvu lekciju. Pošto ste me slušali, a niste me vidjeli, no tako, onda neće reći auf Wiedersehen, nego auf Wiederhören, do skorijeg slušanja, a također mogu da kažem bis bald, odnosno do skora ili bis nächsten Mal.
svakom slučaju, ostavite mi živi, zdravi i veseli. I puno pozdrava.